Amena. Mbanje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Urakoze cyane natwe twagusuhuza kabisa. Reka naje mbanze indirimbo ya 35. Amajwi y'abakecuru aragoye ariko murumva indirimbo mureke kumva amajwi uko agenda. Ngaho imitsi yagiyemo ibindi bintu. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye ngira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane ko yancunguye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye ngira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane, niba umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa isi, ahindura iyo mibabaro nkanezeze, Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa isi, ahindura iyo mibabaro nkanezeze, Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane, kumana mu ijuru mfite umugabane, Imana ishimwe cyane, n'umwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane, ijuru bari bazamurika nk'izuba, Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure ukazagaruka vuba, Imana ishimwe cyane, ijuru bari bazamurika nk'izuba, Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure ukazagaruka vuba, Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane, niba umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa isi, hindura iyo mibabaro nkanezeze, Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa isi, hindura iyo mibabaro nkanezeze, Imana ishimwe yuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Dutangije dushima Imana yatugiriye neza, ikatubonera umwanya mu bihumbi byinshi byatashye ijuru uyu munsi, abakobwa n'abahungu, abasaza n'abakecuru, abagabo bato n'abagore bato, impinja z'amezi inda zavuyemo, ariko Imana ikatugirira icyizere, ikabona ko tugomba kuyitaramira. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Imana turinze itariki imwe y'ukwezi kwa mbere dusoza umwaka,
tugejeje kuri amatariki y'ukwezi kwa gatanu. yego ni ukuri. Ntacyo twatanze kandi icyo turusha abandi. Turashima ubuntu bw'Imana twagiriwe. Imana ishimwe. Turashima igiterane cyiza. Amen. 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 Kera hacu, kera hasi abasematungo, kera hasi abanyamwiza, kera habo Imana yari izi ko tuzaba rw'aba bantu hazovamo igiterane cy'amashimwe. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Turibuze bavuze ngo ndashaka kubwira abantu bose bari mu bibazo ngo bahangane. Ndashaka kubwira abantu bari mu ngorane ngo bahumure. Uwiteka azavunagura imiheto, azacaho intambara zose ziri mu gihugu, ngo azarema isi nshya itarimo ibibazo. Amen. 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 Turashima Imana kuri bw'iki giterane, ariko muzi ibiterane by'iwacu, muzi urusaku bigira kuko barashaka bije izagaburira abantu, ariko ijuru ryakoze bije rimwe. Buri rukerera, buri mugoroba, umunsi w'amakesha, bije yakaswe rimwe tizongera gukatwa. Amen. 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 Ndanezerewe cyane. Yego. Cyane iki gitaramo cyanguye neza birenze. Amen. Tubwira abantu bose ngo pole bahuye n'intambara zo kurwara. Bahuye n'intambara zo gutandukana n'abandi. Yego. Abari mu gihugu cy'iwacu badahawe barara kuko bakeneye. Ariko Imana ishimwe kuko umunyu wazamutse. Tubayibona Imana. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'abaririmbyi baririmbye bankozeho. Yego. Ikintu cyantangaje namenye ko Imana itazirobanurira ku butoni. Iriya jambo umukozi w'Imana rwereka yabwirije niryo niba ndaseta kuva mu gitondo rirarenga ry'umugore w'umuhanuzi. Ariko Mana asandi cyane. Haleluya. Haleluya. Reka nanjye nsome ijambo ryo muri Zaburi ry'amashimwe. Imana ifashe ntarondogora. Dusome Zaburi ya 20. Ndahera ku murongo wa 2, ndasoma nje nyina nubwo ntabizi cyane, ariko hari impamvu. Yego ni ukuri. Zaburi ya 20 kuri 2 havuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Igushire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguha imbaraga ziva i Siyoni. Amana. Yibuke amaturo yawe yose. Yego. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Iguhe icyo umutima wawe ushaka. Yego. Ukoze inama zawe zose. Amen. Amen. Uzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzayimanikira amabendera. Yego ni ukuri. Uwiteka asohoze ibyo uyisaba byose. 7 havuze ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru ryegera. Azamusubirisha imbaraga z'agakiza ke. Yego. Z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarasi. Ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turemye. Amen. 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 Ndashima Imana rero kubwo icyizere Imana itugiriye kuri aya matariki, kugira ngo tuvuge imbaraga zayo. Yego.
nzambona n'ubwo bambwira niciye ndi mwiroro sinoyorwa kubivuga kibiza binantera hazaba umunsi mbere pe kandi mu nzira njenyine cyangwa kabiri pe mu cyumba njenyine cyangwa kabiri pe atayifungura kumva gusa biraje kavuga ngo mana urakomeye Imana ihimbaza kubera ko ari birebire ndamantangirira hagufi ndagenda mvuga uduce ariko ndavuga utuntu twinshi. Ndashima Imana rero mu gihe cyayo kitateguwe n'abantu igira ukuntu abantu kandi ikaguhoza amarira kandi ikagusetsa. yego Amen. amen amen Ndamubwira ngo twebwe twakuze dusanga abapapa badakijijwe, abandi bagize amahirwe yo gusanga ababyeyi babo ari abakozi b'Imana. Biba bigoye umwana uvutse agasanga se na nyina ari abakozi b'Imana, tibigoye kujya muri sante sikuru, tibigoye no kuba muri korari no mu bitaramo byinshi. Ariko twe twakuze dusanga abapapa badakijijwe, tumenya Imana tutayibwirijwe n'ababyeyi, tumenya Imana tuyishatse tuyikuye. Twasengaga twihishe, banamenya ko twagiye gusenga tukagira ibihe bibi, yego ariko Imana idutiza ibihe byiza kugeza tugize igihe cyo kubaka. Twakuze tutagira abasaza bacu, dukurana nk'intimba. Murabizi namwe ko hambere apana ubu nyine muri iri terambere rya Yesu, yego dukurana ibihe bitari byiza, utagira musaza wawe utura ikibazo, utagira mukuru wawe utura ikibazo, ngo so wanjye akaba ari we ugira ikibazo. Rimwe na rimwe nawe ugasanga ari mu yandi marepetisiyo y'ubusinzi. Tumaze kubaka ntibzatuhiriye ngo tuzari biratinda kandi uko utinda kubyara niko n'amazina agomba guhimbwa. Ariko Imana Imana ishimwe amen. Ariko Imana iyo abandi zikangwa ngo biracitse. Hari muri bizavuze ngo uri Imana itazikangwa n'imisozi, uri Imana itazikangwa n'umuriro w'ingabo za Farawo. Uri icyo gihe cyose Imana igendana na yego mu bihe twari twihebye, ibyo umurinzi yavuze ngo nari impumyi ncitse intege jajaguritse nihebye, yingeraho. yego Ariko Imana yari yarangiriye neza muri ibyo bihe byose. Data yari umupagani ariko papa yatinyaga Imana. Gutarama akambwira ngo muhimpu ni gute babwirije, kamubwira ni gute Imana y'abaporo yavuze, kamubwira ngo Imana ivuga papa kandi bitinde bitebuke tuzapfa mu byaha uzakizwa. Imana ihimbaza akamatori karama kandika icyo gihe nihebye jajaguritse ncitse intege. Abo twubakiye rimwe bafite abana 3 bafite abana 4, umunsi umwe mu minsi hahaguruka abagabo bavuye muri Zura baza mu ivugabutumwa ku Mutaruri. No mu bisanzwe n'ubundi umukecuru kenshi mbere yo kumva ubuhanuzi buvuye ahandi uzambaza nkihanurira jenyine. Umutima waje ukanyemeza ko icyo kintu kigomba kuzaba tazi inzira kizacamo. Abagabo baraza 2 baranatabarutse, haza bigaragara na Muringa na Bizuru baraza
abayumbe bakeraga bari beza uko imana yabatumye niko bagendaga bakora ni ukuri. mugoroba bakora gahunda mu muhana bakora visite umurinzi aravuze ngo ntumpiteho mukiza we wumva uko nganya ubwo ugenderera abana amen haleluya haleluya. uwo mugoroba imana irangenderera izana na yesu bansanga mwamuramu wanje kandi twagize amahirwe yo kubona ababyeyi ba data bukwe n'amabukwe baraza barasenga kandi basenze mpumuye tunari ko nsenga ngo amare muringa nkubita urushi arambwira ngo si uyu nguyu we tagira icyara azatahamo ndamubwira ngo icyari ndagifite kirahari yego yazimana icyubahiro haleluya 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 haleluya. byari bikomeye barabihinduye Imana ihimba. Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe. aya ni amarira y'umunezero Imana ishimwe n'ukuri. amarira y'ibyishimo Yego. hano ngo amaze kumenya kuko ngo yakize inshuro za penina Yego. yazindutse kwa era aramubwira ngo nije wa wundi wahoraga nguhagarara iruhande nyeganyeza ibintu ariko uyu munsi uje nuzuye agashimwe Imana ishimwe. turagenda aja muri icyo cyari cyanje umutware wanje hari aho yari yazindukiye arambwira imana yatubwiye ugiye gutwara inda uzabyara ariko imana yatubwiye ngo uwo mwana uzubyara ntuzomurera kandi ntuzomuzarira muri iki kibanza Yego. ndavuga gusa ngo bizopfe kumenyekana ko nabyaye icyo nacyo nyuma yaho nzobyara abana ntibyatinze uko imana yavuze ko byagenze Yego. kwarinda ayo makuru ni maremare ndayababwira mwitonze umunsi umwe duhaye dukura imyumbati na mukeba waje arambwira ngo muhimbugu naraye ndose ngo uzaye umwana w'umukobwa mwiza ndamubwira ngo niko warose arambwiye nta kibazo bukeye twarinda inda irakura kandi yemye inda y'ingumba uzugira ngo ni we wa mbere mu muhanda cyangwa mu gihugu kuri ariko kuko zari isezerano mu mezi 8 n'amahinga 2 ngira ikibazo ndarwara bitunguranye ngenda kwa muganga shitse abaganga barambwira ngo ni amahoro nta kibazo nashitse ari kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ndabyara umwana w'umukobwa mwiza w'imisatsi y'amarende w'amaso manini w'inzobe nyinshi ayiwe ndanezerwa namamumva yamvune y'ubugumba yose kwiva ndanezerwa cyane n'ukuri ndavuga ngo mana ndakubonye urantetuye yego nari narateguye amazina tobabwira nari mfite indirimbo nakundaga no kuririmba nkiri mutoya nari mfite indirimbo natangira kuziririmba ubwo Imana ishimwe ariko mu mwanya mutoya Daniel yaravuze ngo rimwe na rimwe ngo Imana irisa nkaho itakiri kumwe natwe yego abanyabwoba n'abatizera bitera umugongo mu mwanya mutoya ko nyuma y'isaha nari mvuye muri dushe mfite ibyishimo ngiye gutora umwana ngo muheze iberi mu myaka 10 n'ingahe kazanonsa
namatora umwana n'amafiyeri menshi maze kumwambika ngo muhe ibere nsanga ibere ryagurutse numva ncitse cyane ndavuga ngo ibi ni ibiki bibaye ndeba wa mwana mu maso ndamwitegereza ndavuga ngo mwana we ngiye kurira nabyaye niki kibaye ariko ndavuga ngo mana nta kizakigutungura nyuma y'ibyo hari ikindi wibitseho Mana yashoboye jakoze mfite amabere none amabere arabitse mvuga se ngo ni indwara ifashe ndavuga ngo nyuma y'ibyo hari ibindi wibitseho yego ndaceceka nta matelefone icyo gihe yari ahari nari Burundi ukaburanguka mu bitaro ab'iwacu bari muri Kongo mbabwire guti umugabo yarazindukiye muri Zura izo bintu biraremera ubuvuzi bungeraho kandi ifite papa na mama ni ukuri ariko umupfurero yaravuze mutano ya kukola wija bene data mutano ya kukola wija bene witu mugabihembe ibyo byose bango twahima mugabihembera ibyo byose bango twahima amen amena naraye mu gitondo kare kare naraye gato umugore udafite Mana yo mu ijuru haza umuhungu w'umurundi ngo ni Seleusi naramubonye ni amasaha nkaho mbonye mwene mama ndamuhamagara ngo Sele ngwino hano ngwino kubwira amakuru yambayeho ndayamubwira ngo mare kumubwira arambwira ngo mwimpundu we pole sana umwana arakomeye tugende umbwirire papa ibyambayeho arambwira ngo erega hari n'andi makuru utazi ibyo babifunze ntawambuka ariko kubera ineza wanyeretse umunsi umwe nari nshoje urangaburira ndaca muri Rusizi ndoga Imana iramfata ngeri iwanyu mbabwire kandi ndakora ibishoboka ndabyabutsa ababyeyi bawe ku mabido barakugeraho uyu munsi Mana ishimwe amen ariko abaganga abamasera bakaba bambwiye b'abazungukazi ngo singire ikibazo umwana baramujana i Bujumbura ngo bamushyire mu cyuma ngo nta kibazo ariko uwo munsi imodoka zije i Bujumbura sinzi ni uko umugambi satani yari yateguye kugira ngo Imana indemere amashimwe imodoka zihagarara zije i Bujumbura ndababwira ngo nta kibazo mureke ntahe ndataha wa muhungu aragenda abwira ab'iwacu amakuru arabajabitsa ku famiye yose ingeraho arandeba aranyitegereza arambwira ngo mpundu we ntugire ikibazo nyuma y'ibi ngibi Imana y'abakuru izakora ibindi bizagusetsa yego turataha ndi umubyeyi nari nzi koga nkiri mutoya ndi umubyeyi ndoga muri Rusizi ndambuka umwana baramwambukana n'ababyeyi umwana amara iminsi nararangiza turamuherekeza umukobwa wanje w'imfura wo mu myaka myinshi ngarutse ndivumbura jenyine nditekerezaho ntekereza ukuntu umugabo yumvishe ngo narabyaye tekereza ukuntu yumvishe ngo ibere ryaranyitse tekereza ukuntu azumva ngo umwana yarapfuye tekereza iminsi twari tumaze tutagira abana bwaceceka sinasubiye kugira ibyishimo birashira ndababara uzumva zaje nagaza ndirimba mu gihugu saa kenda ngasenga saa kenda kirirwa ntavuga rikarenga bukira ntavuge gasura ngasenga saa kenda karirimba saa kenda Imana ishimwe Imana ihimbazwe
ariko umunsi nuzuzaga umwaka ukwezi nuzuzaga n'umwaka umwana apfuye ndawibuka ko murategera ko turumva mama we ndawibuka mukorera ikintu cyo kumwibuka mu rukerera ya masaha nabyariyeho aragaruka zose biraza hanzamo indirimbo ivuga ngo hahirwa abasenga mu kuri no mu mwuka igihe nikigera bazaraga ubugingo hahirwa ababyeyi bataramira imana bavuga imirimo imana yabakoreye bavuga imirimo imana yakoze mu rukerera nibutse imana y'umugumba ndavuga ngo mana mbabarira iminsi y'ubujiji maze iminsi ndavuga ndaseka ndasenga ndasinzira narengezaga iminsi ndasinzira narabaye nk'umuzamu maze gusinzira mbona ko umuntu azarambira ngo muhimvu ambaye ni kuko umwana wawe ndamubwira ngo ndambaye ndandara ntambaye igitambara wari ku mutwe numva nambaye igitambara mbona ko nzamura umusozi nzamuka umusozi muremure ngera mu muhanda w'abana baguwe neza buri umwana waje ndamubwira ngo nta mwana waje muraba arasobanura umusozi nzamuka uwundi musozi ndasuragira mu wundi muhanda urimo abana nabo nyine batameze neza ariko uko bari bameze kose muri umwana waje arambwira ngo itegereze neza ndamubwira ngo nta mwana waje urimo muri inzira nitumara kwambuka yorodani tuzasoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite uko twazikoreye yego nuko amen turasura tuzamuka umusozi wa gatatu nari mbabaye ngo tuwurenge turengera ku bana bameze nabi batobaguritse badafite ishusho umwana waje ndamubwira ngo uyu mukobwa waje mwana we ndamubwira ngo kubera ko uyu mwana we tubagurutse umubiri niki cyabiteye arambwira ngo niki cyakubwiye ko ari umwana wawe ndamubwira ngo ni imisatsi yavukanye n'amaso manini nubwo yahuye n'ibi bihe ariko niwe arambwira ngo niwe aba bose ubabona bameze nabi ni amarira y'abanyina ni ukuri ndamubwira ngo none umuti niki arambwira ngo woseka ndamubwira ngo ari nkawe byabayeho woseka biturutse mwiki yesu we arambwira ngo utaraseka nta bandi bantu uzazana ni ukuri ariko nuseka uzobyara abana buzuye imiziziko twakuriye mu mushasha sinari nzi imiziziko yego ndamubwira ngo se nuseka bivuye he kandi nari nzi guseka ntarahuramo ibihe ariko ibitwenge birashira uri bizavuze ngo ibihe uzangezeho ngo byitera kwiheba yego ngo ndeba imbere n'inyuma erega mwana imigambi yawe ni myiza kuri twebwe yego ni ukuri anyigisha guseka mbona ari gitabura azanye akazandika anyigisha guseka nitereye hejuru ari saa kenda mpaye nseka imana ishimwe yesu ashimwe cyane himbazwa yesu himbazwa umwana mpamvu ngo mbone ka gacuro gusa k'imizi y'iziko
nama mbona abana buzuye imizi y'iziko ndaseka ndahaye mbabona ndakingura ndagenda mbyutsa data na mama kuko papa yagaze yicara abwira mama ngo narwaye hahamuka yamubwira ngo sinahuye ko mu impundu yahahamutse kuko numva ko haseka ndamubwira ngo papa ndi muzima sinahahamutse cyane tararambwira ngo none niki cyabaye ma ndamubwira ngo papa umva ngubwire umuntu twari ko tuvugana waheye simbizi naje kandi mbari y'amana y'abapolisi uvuga ariko nakuvugana n'umuntu turashobora kubona ikaratasi n'ikaramu ati ndabifite ngahanshorera imizi y'iziko yo yamavuga ngo sinakubwiye umwana yahahamutse imizi y'iziko utabonye uyikuye hehe papa umuntu yambwiye ngo nzobyara abana buzuye imizi y'iziko yamaze ikaramu anshorera imizi y'iziko anyereka ukuntu abantu baza bicara kuri iyo mizi y'iziko anshorera n'akaziko namubona ukuntu abakobwa baje n'abahungu bahicaye ndanezerwa Imana ishimwe mvandakize ibyishimo binzamo ibitwenge binzamo ndambirwa n'uko bucya ni ukuvuga ngo bwarakeye umuntu wese yavuga ngo aseka nabona umuntu aratambutse nkumva gusa nkeneye kumuganiriza abantu banyibazaho papa muto arazabaza papa ati se niki cyabaye na mama ndugu niki cyabaye ko mu mpundu yakeye ndababwira ngo papa narayanganiriye n'Imana yambwiye amakuru niyo mpamvu meze neza Imana ishimwe amen amen muzizi ko yeme ayo makuru nyarekeye aho ndagenda ndatura umve ngo ndatura ndasura marindi myaka tarasura kuzara ariko umunsi umwe nitekereza nagiraga ubutayu ahantu hatatu nagiraga ubutayu mu gasoko k'amazi kagira ubutayu haruguru y'inzu yacu kagira ubutayu mu murima kagira ubutayu mu cyumba umunsi umwe ndihanurira nje nyine ndi mu cyumba ndavuga ngo ahasigaye ibyo kubyara mbonye kuko bitinze ariko ndacagera kuri ya mizi y'iziko tugomba kuba umwarimu w'ikanisa yego ibindi byose tube tubihagaritse ngiye kugira inama umutwaro wanje tuzaba mwarimu w'ikanisa nta matora yabaye nta nama zigiwe inama gusa yigiwe mu mwanya muto mu butayu batahe ndamubwira nti mwene da tuzi ko tuba tuganira tugahuza arambwira ngo tuhareba hano ko hameze nabi dukora ikintu cy'ubwarimu tutarasengewe tuza twakira abayumbi twakira abashikanisa twite ku murimo w'Imana yamubwira ngo nimba ntawe ndabyemeye Imana ishimwe Imana yimbazwe turakubiriza dukora icyarimwe mu ibanga ducecetse nta rusaku nta gusigana ariko nari mfite icyo ndiho wa murinzi yaravuze ngo mfite randevu na Yesu Imana ishimwe ntabwo mfite amatsiko y'ibiziko Imana ishimwe Sandi Yesu sandi data Imana ishimwe yampaye amarezo telefone yari yabuze amarezo dukora icyarimwe ducecetse ariko turakubiriza yego uhaba umunsi umwe mu kwezi kuba mu mutima waje n'isaha iba mu mutima waje itazosisirana hari saa 7 zaje kuba saa 8 nicara munsi y'igiti nguma kuririmba ngo iyo ngiyo mu ijuru bariko bararirimba bati Haleluya 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 abiwacu cyabashika cyabashika numva nkumbuye abashitsi numva nkumbuye gutega abashitsi nukuri
kandi nkaba mbona twari ku mutaruro nta musozi wari uhari ariko nkaba mbona ukuntu bagiye gutunguka mu irango akaba ari ejo batega mbere. Imana ishimwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Yesu lidumu milele. Amina, amina. Uretse ko bakunda mbona abantu batatu ariko bacoceye bameze nabi ariko bafite Bibiliya. Umwarimu yavuze ngo Bibiliya ngo ni fimbo ya Mungu. Yego. Ngo Bibiliya ni mfariji mwema. Tena Bibiliya ni mhubiri mzuri. Amena. Mbona bafite Bibiliya ndavuga ngo nubwo bambaye nabi nubwo bacafuye kizima gusa bafite Bibiliya. Yego. Ariko ndavuga ngo nije ugize amahirwe yo kubabona aba mbere. Ntabwo nababonye sinari mbazi sinari nzi ngo bavuye he bahobera ndishimiye. Ariko mpamvu ahobera numva ngize byishimo numva umutima waje uranezerewe numva umutima waje urakeye. Asante. Binjiza mu nzu ndasenga ndashimba ariko Mungu wetu wa ajabu. Himbazwe. Amatekereza uwo munsi ndavangwa nimba ari uko Aburahamu nawe yakiriye baba marayika. Ndavuga ngo abangaba bo ndabagiriraho umugisha udasanzwe. Yego. Nama ndengeza amazi mu mabido abiri ijana mu gikombe kuko akadushe kari gatoya. Ndabaza ngo se birashoboka ko mwese mwokogana barambira ngo nta kibazo. Ijana y'isume n'akamaro ndakinga ndabafungirana. Nama niruka mu muhana bari bamenyereye. Barambaza ngo se kurashaka ndi ndababwira ngo namwe umutima wanyu babwira uwo mpanshaka. Barambwira ngo dore mburi yahageze nako nshaka umutware waje. Nta muntu natumye namaniruka ndamubwira ngo yewe garuka hano nkubwira amakuru mashi. Arambwira ngo ariko iterabwoba ubwira amakuru mashi yakuye mvuye mu gihugu nyine. Umwacu wari bashitsi badasanzwe ariko nasa koshi bafite amahuzu bafite ndibosura kuyambara. Nukuri. None reba abahungu batatu baguha amahuzu tubaheze bambara. Kuko iwe bawe bambaranaga muri bo. Umuntu aza guha agashati n'agasengeri n'ipataro. Imikoro barayifite nta kibazo. Yaciye kuri babiri mwanja nca kuri umwe tuba tubonye amahuzu bambara. Ndagaruka abacishiriza mu idirisha barambara ya yandi naho yasigaye kibasubiye kuyambara. Asante. Baratubwira ngo tidusura kwicara mwana tuje mu mahombi. Mupfurera yaravuze ngahungira. Twamutuje mu mahombi. Yego. Mani himbazwe. Haleluya. Amena. Yewe zabihe zari bikomeye warabihinduye mana we. Asante. Bariko barimba indirimbo ivuga ngo ntuma mana ntuma naje ndagenda untume. Ahakomeye ntume hakurya y'inyanja ntume kuzuba no mu mvura ntume naje ndagenda untume. Ndavuga ngo mana ugatuma mwamenya akazi Timoteyo namuha impundu umurerwa. Yego. Aho handi hose imvura izobanyagirira mwacu izuba ribavire mwacu ariko tubagirira umugisha. Yego. Mwana we narakubonye. Banishime. Imana dutungishije ubwenge bwayo. Yego nukuri. Turatarama nimugoroba mwumva nguwe neza. Mwumva nguwe neza kandi ngubwa neza. Amena. Ariko ukuri ndubwira ngo se niki bari bakubwiye habe n'ijambo rimwe gusa umutima warambwiye ngo abazo bakuraho umugisha. Nukuri. Bana baje mu butayu. Abana bose b'abahungu b'imyaka 15 imyaka 17 20 bana babajana mu butayu babapfukamisha muri Rubirizi bamara y'icumwe. Asante. Amazimana ivuga amakuru yacu. Imbaraga zacu muri sikaneri mu isoko y'uruzi timubimbazi. Imba bariko barema ibindi bitereko bisha mu nda
timubimbaze. yego Iyi ngo rishire baraza. Kandi aba bana bose bampanuriye bose barataramye mu ijuru tibakiri nahuye n'umwana wa mbere ngo nirwikura n'umwana w'abahiga yari kazara kanje arambwira ngo binamuwe Imana aratubwiye ugiye kuzara ayindi rwikura we ntiyababwiye gute ugiye kuzara ngo umukozi mwite Nyashimwe Aline Nyamugisha. yego Arandika data we arandika nanezerwa basurampura n'undi mwana ngo niruberwa nabo babahiga bamugarira ngo barabimbwira ngo mamudogo we Imana yaravuze ngo ugiye kuzara uzobyara umwana umwitera imenya umugisha Nyashi. Ndamubwira ngo rurarwa ndamwandika. Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Uribuza aravuze ngo benshi barabacuye Imana we barataramye baraturinze. Basurampura n'umwana wacu ngo nibigimba ari musaza wanje ari mbacu bari mucumbikiye Imana Imana ishimwe Imana ihimbazwe arambwira ngo dade Imana yaratubwiye ngo ugiye kuzara umwana w'umukobwa uzamwita Nyirashimwe Aline Nyamugisha. Ndamubwira ngo bigimba wa data we ngahandika arandika Imana we uzaturinda igihe cyo kwibagirwa Imana we uzabiturinda Asante Yesu asante ndabakira ndanezerwa uja mu mahombe ritaramira Imana ariko tunaryamishije ba bakobwa ko ari batatu. Izina rya Nyirashimwe narihaye umwe, izina rya Aline ndiheza ubundi, izina rya Nyamugisha ndiheza ubundi. Ndasasa neza amacuka ameshe ndayororosa warakoze Imana Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe. Bwana asifiwe cyane. Amena amena. Ndarahiye Imana yaramiye ya Isiraheli. Yego uwo munsi nanjye mbona ndi kumwe n'abakobwa batatu ikibazo kirarangira. yego Imana ishimwe. Ariko koko Satani ari umwanzi. Twarinda ivamo twari yindi ivamo twari yindi ivamo twari yindi ivamo ariko ndavuga ngo ntambanga ngoma yararinze aravuga ngo haijalishi waliosoma kwako wewe tu songa mbele. Yego ndavuga gusa ngo jewe ndi kumwe na Nyashimwe ndi kumwe na Nyamugisha ndi kumwe na Aline. Izi zihaye zivamo nizivemo zihute aba tuzosanga bataramye tambanga imizi y'imbuto ndacyocarana nabo. Bukeye mbona ndengeje amezi 4 hafi ukwezi kwa 5 umugabo yari yaragiye ndagenda nja ku bitaro kandi avuga ndagenda n'amaguru. Ndagenda nje ku Ruvumvu ngo shike barampima arambwira muganga ngo uko nakiri ariko n'ubwenge bwiza kandi bugosoye umeze neza. Ubona mu nda yawe ukuntu umeze bwinda yarigiye kuvamo
ntugire ikibazo uyu mukobwa nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu arakomeye ntahayavamo. Imana ishimwe. Ndataha kubera amabwiriza yari yampaye rwa rupapuro ndaruhisha. Maze kuri umugabo ararubona yamubwira ngo tuje Bujira kwa Demayi, niwe mabukwe niwe nabonye, niwe wambereye mabukwe, kugeza n'ubu mbabwira uwo mukecuru ubu arashaje ngo ni ngeri na Mukasendoga. Ndagenda kumubwira ngo gumana na Muhimpundu kuzageza avyaye, nta kibazo, namugumana ngo buca nzararime. Imana ishimwe. Imana ari ndamuka ibyo kurwara nzobivuga ikindi gihe, ubu ndi mu mashimwe. yego. Ari ngo acuke twarinda y'uwo bita Nyamahombe Miriyamu. Imana ishimwe. Nyamahombe aravuka aracuka. Imana ihimbazwe. Mukurikiza uwundi ngo ni Nyabisabo Uwase. Uko ayo mazina ndimo mubona ko akwiriye. Enya ni ukuri. Yego ni ukuri. Reka mbeze Imana icyubahiro. Amen. Amen. Haleluya. 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 Amaze abagore badasenga uko Yezebeli yasize abuzukuru. Uko yego. Batangira indirimbo ngo nta bahungu nabyaye. Nta kibazo nari ngira cy'umuhungu no gusengera abahungu ntabyo nari ngira. Kama musaba uzompa abana. Abo ubona gusa bakwiriye n'iziko uzompa abana. Nta mpamvu z'abakobwa. Ariko umunsi umwe barangerageza. Ariko yewe uko kuza mu kibazo uceceka bizabirwana bikanesha. Uwo munsi ndataha nsanga Kerere yabaye imuhira, umwana yarize amerewe nabi. Ndamubaza ngo niki cyabaye nkobwa we. Arambwira ngo mama we bambwiye ngo nta muhungu wabyaye kandi nta uzobyara. Tuwa muntu wakubeshe yavuye hehe? Ubeshe abahungu tuzobabyara benshi. Imana ishimwe. Bwarakeye sinahinze, nagiye muri bwa butayu munsi y'igiti cy'ikijiki. Ndavuga ngo Mana ndabizi sinari ngira isengesho ryo gusengera abahungu, ariko kubw'amarira ya Miriyamu, kubw'agahinda ka Miriyamu Yezebeli yamuteye, nagahayo ubikore mu bumana bwawe. Gasambi. Numva ko umutima ungiye utawuje guhumuriza umwana. Ndataha natamaguye gushasha bibisi sinatoraguye n'imvi zumya nk'ubu. Nama nikorera nyine ko ufite ifyeri nk'umugore ukuriye inda y'umuhungu. Ndataha sanga umwana yaje kuntega arambwira ngo mama we none se wa muhungu wamubonye? Ndi nuko umubona ndimena nyende kubwiga mu nzu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yarakiri mutoya. Ndamubwira ngo umubonye amazina yiwe nande? Amazi arayambwira. Ndapfukama ndasenga sengera ya mazina. Imana ishimwe. Ndavuga ngo mwana asandi kuduhaye aya mazina. Yego. Nari nonsa Nyabisabo yari afite umwaka n'amezi 4. Umunsi umwe mpandagara ibijumba ibirayi mu ruzitiro. Numva ko ijwi rimbwira ngo cutse umwana w'umukobwa. Nama ntora ikibabi cy'injumba ngifatisha ikindi kibabi ndamubesha ngo n'ikinyagobwa nkozaho. Bamubwira wa mwana turuzi ko nshukije umwana ngiye kuzara umuhungu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Twarinda turabuga tuje kubwegera umugoroba umwe mu masaa 9 ndamubyara wa muhungu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kubwira abakuze bose ntibazakorwa n'isoni. Yego. Yego. Imizizi kwiregerana. Ni ukuri. Ukuri. Yego ndakuma Imana yambaye abana buzuye imiziziko. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Nyine kugira nk'imiziziko 12 ingana n'intumwa. Yego ni ukuri. Yego.
ibyo nabyo mbirekeye aho. Muri 2002 bari kubwegera petse mfite wa muhungu yari afite amezi 5. intambara iraba. umugoroba umwe w'iyinga tuvuye gusenga baravuga ngo intambara yabaye ngo tuzozuke duhungira i Burundi. Mana we, ndi umuhamya w'ibyo wakoze Mana, ndi umuhamya. Mana ishimwe. Bavuga ngo intambara irabaye uzayisibo Mana mutabazi. Mana hari ibyiringiro nk'uko iby'abandi bahungu ese uko naha birangiriye, ariko numva ko ijwi rimbwira ngo oya esaha birangiriye. muvuye hano ariko mugiye mu ivugabutumwa. uje mwe mu ntambara ndavuga ngo navangiwe kubera amasasu nta bwenge mfite kikoraho kumva ndi muzima. mu gitondo kare kare ku wa mbere tuzuka duhunga. umugabo arambwira ati ngize ifaranga zuka ujana abana ije ngiye kureba inka nimba zitagiye zishore ndabasanga. za faranga rye yazisize niho nazisize. ariwe peka umwana umbwira ko agakobwa nti ngwino tugende mama Nyamahombi. abandi bari kwa Nyirasenge Buvire. turagenda duca ku ikanisa dusanga pasiteri karatekera ibintu. umwana arambwira ati mama we dore abandi ko baratekera ibintu tibyihorere sinsubirayo. pasiteri arambwira ati yewe genda uzane akamatora gato basuryamishaho umwana. ntayo nti pasiteri we zoza muryamisha kunda uzamuryamisha kunda aryamye kuki twese nsubire kugira kakana k'agakobwa kari gafite imyaka 9. mama kanyeregeta ngo gashira tora isakoshi y'amahuzu y'umwana ashiramo impuzu zanjye 2. afata akabige k'amata kano gatoya, afata imyumbati twari twaradutse ashiramo isahani yamahambira mu ishuka. ubona aje hayakurura abakobwa b'amasezerano bagira imbaraga zidasanzwe. base abavuga iziyo nyuma mama we banhimbazwe Nyamahombi we ibyo hakurura simzikorera. arambwira ngo mama we reka ubwoba mama we ntako tuba. ariko Imana yafashe amaboko y'abapfurero ifata imipanga ifata n'imbugita ifata n'intwaro bari bafite bari ko bava ngo barazuka badushinja. yenda no kumanuka bahaye batureba. nari mfite abana 2. ngera mu nzira nsanga undi wataye ndamutora abaye wa 3. uko banze ngo mfite ifaranga ngera ko ndasukantora ubundi babaye 4. babana nibo banfashije ya sakoshi n'aya mata y'umwana. nuko turagenda no kuri Rusizi. abandi batwaye amabido yo kujabukiraho, batwaye amahema. umugore gusa umuzungukazi ntacyo natwaye. ariko gusa nari mfite Imana. ukuri kamabwira Imana ngo Mana ibyo wavuze kuri Nyamahombi uko birabaye. ibyo wavuze kuri aba bahungu birabaye. umutima ukamubwira ngo kuri ntibiraba bizaba kandi ntakoma. twarashitse gutya kuri Rusizi. nabo babahagaze ku marango ko bararasa ko baragira gute, ariko umutima waje ntiwakutse. asandi usanga umugabo umwe ngo ni Yohana Mututsi, ni umugabo w'abahiga asigaye muri Amerika. iwe yajanye ihembo kure na nyamwe ko rirambuye babatereramo ibintu. babana bamatereramo ya sakoshi n'akakabido k'amata n'aya sahani y'imyumbati. arahambira Yohana umukozi w'Imana. Imana mbwira umwana ngo ndimutera nari natoye ndimitera fata ihema. nawe bukuru fata ihema. nyama fata ihema mama mugende tutabonana. ariya bose ni ababyeyi mujanye. kandi naje Imana nifashe nkabona ujabutsa ndagusanga mama. abana bafata ihema akantu gatoya Imana irabajabutsa. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane ahimbazwe. umwana w'umurundi araje arambwira ngo mama ngo ufite amahera nkujabutse. nti ni amahera gusa nti wewe njabutsa. njisha umwana njyana ku ibido muri Rusizi atangira kutwogora.
utaragera hagati arambwira ngo ibido byuzuye ngiye kukurekura ayiwe ndamubwira ngo banza ureke kundekura ndahindukira mpamagara abana bari bajabutse babaye nk'abakuru ndababwira ngo muze mufatire umwana ijeweho mu ndeki hama haza abana batatu umwe yamayibira anturuka munsi arandengeza ababo bajishura umwana ngira wa murundi ngo ubwo abangaba bajishuye umwana ndekura nari nzi koga ndoga ndajabuka Imana iraturokora kugira ngo uyu munsi mbabwire amakuru Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe turagenda tugeze mu rugombo umugabo araza nawe arajabuka turahahurira yego turavugana ngo niki twotanga nk'ituro Imana iturokoye tukaba duhurutse arambwira ngo twishurire umuntu umwe dupanga akazu twishurire umuntu umwe amezi angahe ndamubwira ngo Imana imugishe twishurira umugabo umwe w'abahinda ari muri Australia tumwishurira amezi abiri Imana ishimwe muri ya mezi abiri hakicara haza abantu batubwira ko muza murya neza muri impunzi tukamubwira ngo twarabuze ko twahunganye Imana titworya nabi bukeye bamubaza saa 2 zo ku mugoroba bamatangira kurasa yanzu bararasa bageza saa 3 bageza saa 4 urugi ntirwakingutse nta dirisha ryakingutse nta muntu wakomeretse baragenda Imana iraturinda turayibona Imana ishimwe tuva ahandi tugenda ahandi haruguru y'ibarabara tuhageze amezi abiri kandi wa muhungu yamufatwa n'indwara mu gitondo kimwe cy'iyinga arahwera adashushe yari ko akina ayowe ndavuga ngo Mana ibyo biri hose isi yamubwira ngo nkwereye duhamagara undi mugabo ngo ni nowe w'abahigaraza n'uwakirongomera agasenga yamubwira ngo umwana yarangije ndamubwira ngo yaye uyu yarangije arakomeye umwana yarangije dore ko yanakonje twaye tuje kwa muganga tuje ku bitaro bamuganga barambwira ati umwana uzarangiye ndababwira ngo yaye twabona umuhungu ku muzi w'iziko uyu munsi ni ukuri mu masaha makeya taramira Imana simba benshi Imana ishimwe bamutera agashinge mu kibero tubona umwana yishaganyije Imana ishimwe Imana ihimbazwe baragiye uwo munsi ubwo nabwo murekeye aho ngaho Imana yanje we 2007 duhungira inkambi z'Imusasi Ngozi ni ihema kungugu mu Mbaragasa Mana we tantebe nta gitanda ariko Mana we twari impunzi narinkuriwe twahuye n'abanyazura n'abanyarurambo n'abanyaminembwe n'abanyagahororo n'abavuye muri Pwene n'abavuye mu Bibogobogo ni ukuvuga ngo amoko n'amoko ni ukuri ndavuga ngo Mana we ese uko tubona inshuti dusengana nakundaga amateraniro yeme nakundaga gutarama noneho nkumbura igitaramo n'ururutse imodoka yatuzanye nkumbura igitaramo ndi mu ihema bazakubakira kumba kangana gutya ubundi hari uzi ukorora undi mutaka ukongera n'umukoroye mu gitanda cyiwe ariko bamara kuryama karimba bukeya kavuga ngo Mana we uzaturemere inshuti yego uzandemere inshuti Imana uzandemere inshuti Imana ishimwe twari twazamukanye n'inshuti yanje Zera yemewe Zera yaravuye mu mikeke ndamuzi ntazi ngo ni umukobwa w'abake ni umugore w'abake
nawe ntiratanzi ariko imana ituragara inshuti n'uwo mumama Imana n'ubu ni ishimwe. umuvandimwe kurya njyamye mu ihema amatekerezo y'ubutumwa ariko ni ukuri imana igira igihe cyayo Yego. mbanza kwegeranya abakobwa babiri ndababwira ngo murangana n'abana banjye mbigisha ivugabutumwa umwe akamubwira ngo nzoba umuririmbyi papa ni ibintu by'urwenya tugiye gukora ivugabutumwa kandi tuzokora ivugabutumwa mu ibanga muzoza muririmba mu ibanga musenge mu ibanga utakibazo mumenye amahoro mbereka undi mugenzi wabo wari ucoceyeho bukeya kuturusha ndababwira ko murabona hari icyo murusha uriya mukobwa ati cyane ubwo mukimurusha rero niyo vugabutumwa dutangiriraho amaze baraseka ngo none ko tutanga twagurishije ngo twazanye ifaranga turamufasha iki ndababwira ngo utu tubuto tuba dupokera n'ibishyimbo n'ifu n'inkwi n'isabune n'umunyu n'ifu y'igikoma nizo dukora mu ivugabutumwa Yego. dukora ivugabutumwa ry'ibishyimbo n'ifu y'igikoma n'isabune n'umunyu n'amavuta zana imifuka ibiri ntereka mwacu tukasuka uko umuntu azanye tugasuka muri wa mupfuko jewe umunsi imana yagiriye neza umunsi nari numva ndanezerewe kamesha amata nk'amasahani abiri kamenamo ariko nkambwira imana ngo wicarega muri ibi bishyimbo wicara no mu ifu wicara no ku munyu n'amavuta kazoza gusaba umuntu akambwira ngo se twapokereye rimwe twuzuza umupfuko w'ifu n'umupfuko w'ibishyimbo n'ikarito y'isabune n'utubido tubiri tw'amavuta n'ibiro nka bingahe by'umunyu Imana ishimwe. Imana ihimbaza. ivugabutumwa naho ryatangiriye umusasa nezerwa nareba yamize imizigo nkavuga ngo mana hari impamvu zibintera Yego ni ukuri. ndavuga ngo mana wandindiye muri Rusizi mpetse umwana ntiyajishuka ukarinda nyamahombi ku ihema ntiyatwarwa ukarinda isi wajabukiye ku murizo w'inka muri Rusizi ntiyatwarwa ugiye kugukorera mu makambi y'u Burundi mana duhamagara wa mukobwa turamubwira ngo ni wowe twizeye turaguhereza umuntu uguherekeza mu isoko ugenda ugurisha ibi bintu uzutubwire ko zaguzwe ufata umurundi w'ikinga aramuherekeza ngo ashike apimisha bya bishyimbo na yafu n'amavuta n'isabune n'umunyu n'ifu y'igikoma ngo amara araza atwereka amafaranga mara ngendaga nijega wari mukuru kandi yari imbaruta ndamubwira ngo aya mafaranga turayaguhaye ugende yaragira imibanire mibi n'umugabo nuko ni umuvuga abana babo bakamumenya none turabana hano kuvuga yaragira umugabo udakijijwe umuhungu w'umushinga umuhungu utari warataramiye imana ndamubwira ngo duvuga butumwa mwanyu kandi tuzorikora gatatu n'umwuzuro umugabo nadakizwa ntari mwisituga natangiye itaje twe turakora ivuga butumwa rusariza uwo mukiza akamambwira ngo mumanyamwe ukuzoseka n'umugabo ntari wowe sikera we gusa ugende umubwire ngo tuje ku isoko ukora ipataro n'ishati n'ikirato Yego. abanze kureho ibyiwe numara ugura abana uduhuza two mu mabaro tw'ikombo Yego. uko bangana arafite abana bane umara uzi guta umwana akarato ka eboebo izi sigara nawe ugura akabe gahuza ukajurona nimba zidacyasepeye ariko mwana ubitungura nyine amanga ya mavuta rwiyereka yatubwiye bariko basuka mu ngungu uri kuzura bazana ikindi cyane kuzura ngo byose bimare kuzura ngo arakinga aje kubwira Elisa aramubwira ngo genda w'ishuri ibindi bigutungana. Haleluya. 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 wa mukobwa wamajana n'umugabo babigenza kwa kundi nawe agura sepeya impande zibiri n'akaburuze n'agatambara n'akarato aguraho ikiro cya bucungu arataha. Imana ishimwe. Byose arabizana duheze Imana icubahiro
ngira abakobwa gatiyeni ni gatatu gati mubizi ati cyane twabikoze gatatu uwo muhungu wumva mbabwira taramiye Imana ni umupasiteri. Haleluya, haleluya, haleluya. Umupasiteri Imana ishimwe, Imana ihimbaze. umupasiteri kandi kubw'uwo mugisha yarusha abyara amahasha kubera ibyishimo. Imana ishimwe. Ivuga ngo icecetse Tuzireguza n'ukuri. ngo buce uje inama turi abamama bakeya nibwo twageraga mu Barundi bajyaza mbabwira ariko ndakumbuye iwacu mu ijuru amera haleluya kumbuzaho ziranishe yeme ndakumbuye. Amen. Amena, amena. Tuje inama turavuga ngo dukore ivugabutumwa mu Barundi. Twamara gupokera tugashamata ifu n'ibishimbo n'umunyu n'isabune n'amavuta ukamureba umugore ugira ibyishimo ba mama nyamukirisitu tukaba tubakoza ifu ufite inkwi icyo umuntu afite tukikorera neza no mu Barundi tukajana akabido tukaja ku mabara kutubare tukavuza nka kabido bashakamuka tukaririmba tugasenga heme rumwe tugatahana ibyishimo nk'ahemeye abantu ibihumbi. Imana ishimwe. Tukamatisha gutyo mu muhanda agakecuru katakigahaguruka tugashusha amazi tugakomeza ntankwibagira tugakomeza tugashusha amazi tukabuhagira twajanye garukotora tukabasiga. Imana yaje Imana ibajanye gatanu urupande rumwe ugasiga umwambitsi ugataha cyangwa undi munsi mwamanuka mukaza muzijana mu kwaha mugashika mukabambika mukabambura za zindi mukaja kumesa. Ivugabutumwa rirakubiriza. Imana igiye kuduheza amasezerano imvura yo kunyagira nta mpamvu. Igitangaza gikomeye uyu muhaya muvugana izina ry'Imana ya Isiraheli yindi yamanuye umuriro kuri Karumeli sinari nzi gusoma sinari nzi o na a uko bitandukana. Ariko nkumva gusa nkeneye gusoma data ataranyigishije zo bitangirire hehe. Ariko umunsi umwe mbwira umutware wawe Imana mbamukunda usazanye dutafande umukozi Imana n'ukuri ndamubwira ngo papa nyamahumbi we nkeneye Bibiliya. Ukeneye Bibiliya utazi gusoma nkeneye Bibiliya arahingura Bibiliya ntazi gusoma ariko umunsi umwe namubona ko ijwi rimwe mwishira umumama umwe w'umupfakazi ngo ni Doroteya twamwitaga mu mapaturo ndayimushira ndamubwira ngo mama paturo we yewe nakuboneye umugabo araseka Mana kinguye umugabo yewe kandi we wamuhaguruka uva i Burundi Zera ni umuhamya Doroteya ari muri Amerika. Ngiraga umugabo ntiya Bibiliya narayitanze none guzongurira iyindi arayingurira. Mana ishimwe. Ubona n'umuntu utazawitwara neza ndayimukira ndamubwira ngo mwene da ngo uyu mugabo nkuzi ndi. Mana ishimwe. Ukizwe umenye Imana mu nkambi uzandura indwara utazakira utabana. Nagiye muri Amerika ari umupasiteri arahari na papa we turabana kuri urubuga simubabwira ni ukuri ngo buce ngo urinde Bibiliya tuja mu butayu tujana n'undi mwana w'iwacu Rutihebura numva ko ijwi rimwe heza Rutihebura Bibiliya izomwubakira ndamubwira ngo Rutihebura akiri no Bibiliya izokubakire kandi uzoba umugabo. Imana ishimwe. Amashuri Rutihebura kandi benshi baramuzi ya Bibiliya tumbazaga ibyo yakoze gusa ubu ni umupasiteri n'umugabo w'abana bane. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Bibiliya iyi ngiyi impamvu bitamuhaye amwumva. Amena. N'undi muhungu waje ngo ni Gitsibo aba muri Amerika
n'undi mugabo ngo ni umuzungu ari muri Amerika ni umuhiga, n'undi mugabo w'umurundi ngo ni Jamari ari mu Bwongereza, na Zera n'abandi benshi. Ikibo bazana ibibabi akatubwira ngo ngahe ni dusome, tukaba dusoma ibibabi. Mana we. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Haleluya. Haleluya. Ajabu. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu we. Mungu wetu wa ajabu, ajabu ajabu. Haleluya. 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 Ijambo ryo muri Bibiliya. Ndakubiriza kurisoma. Ndanezerwa numva ko mbere Imana ishimwe. oyaye ino Bibiliya niyo yacitse, niyo igiye guciga mu rupapuro nkavuga ngo Mana we mbabarira we ngende kuyikoresha. Naho muri Bibiliya harimo ubutunzi. Yego. Muri Bibiliya harimo urukingo. Imana Naho muri ishimwe. Bibiliya harimo inkoni, harimo n'ubutaka. Ariko Mana we ngo habe 2010 ngenda ku bukwe bwa muramukazi wanje ndayitwara. Narijanye Bibiliya mu bukwe se ngo nzoshingira, narijanye Bibiliya mu bukwe ngo nijewe se uzohagarikira urubanza, ariko nijana nta mpamvu. Yego. Muramukazi wanje akora ubukwe bwiza burarangira, umugabo arambwira ati ndabona unanutse, tuje kuri general uje kwipimisha. Wa mugabo ndatibusaga mu kurwara, ariko gusa nabaye oya. Ndagenda tuje kuri general barampima, barambwira ngo ndarwaye ngomba kubagwa. Yemwe je utarashushirwa, je utararibwa mu nda, je ucukije umwana w'umwaka ndwaye iki? Ubwo ntangiye kubyara nigeze no kuja ku bitaro. Turarwaye mama, urarwaye. Umugabo ateka dushaka ifaranga, nta kibazo urarwaye. Ndemera. Ashatse ifaranga umunsi twazibonye, nagiye kurara mu bitaro ari umugoroba w'iyinga. Ariko kuri iryo yinga twebwe ikanisa dusengeramo bagita umoja, representa wacu yari se Muhanuka. Hakaba hari inama ibumbura ngo mare ngumbura amateraniro y'inama, abandi nibuka ko bari mu nama, naraye mu bitaro. Ariko ndavuga ngo Mana ndandindire muri bloke kugira ngo nzongere ngukorere, nzosubira nje mwivuga butumwa mu Barundi. Amaze ndiga imiyigo ndayiga, kama mvuga ngo Mana ninkira zozaca ku makanisa. Ukuntu ushoboye kugera muri Amerika, ngagera muri Swede, kagera hajya mu setso tutugayeme abantu bose ubona ko muragezeho. Ariko Imana kugira ubwenge yari bizi mu ruzaro rwa Sematungo ko bazovamwe igiterane tuzatuvugiramo ubuhamya. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe Yesu. Wa muhungu rero wabuze uduheza ibibabi ngo dusome, bituma tumenya gusoma Bibiliya dusengera ibibabi. Ni ukuri mu gitondo kare kare ndagenda ngiye kuntegura ngo ije kubagwa. Mpamvu amaraso mfite amaraso makeya. Ndavuga ngo si uko ngenda nta maraso. Amambwira umugabo ngo akenewe amalitiro 5 ngo bamupime, asanga turahujije. Bahamagare muri umugabo wiwe umwase wabo, asanga turahujije. Nanone ya maraso aba makeya. Barambwira ati nta kibazo, uragura ayandi malitiro 2 nta kibazo. Ubwo Igitero ngo yamankumbura, yamafata imodoka no kwidwane, arajabutse no kuri generali. Ngo shike ndabona igitego we, imuna maraso yari yavuga gupime data we, barebe nimba duhujije. Itsibo ngo bamupime umwana w'umugorora, asanga turahujije. Icyubahiro ni cy'Imana. Kubera Imana yeme, ntuzozibona urabere. Uzuvuga ngo ni ukubera Imana, nubona abana barabere, uzuvuga ngo ni ukubera Imana. Nujya ahantu, ariko ni ukubera Imana.
ukanezerwa uzavuga ngo kubera imana. haleluya 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 kubera imana ibaza ibuvira. abantu bose babakuramo amaraso yinjira muri buroke. usanga abaganga barahagaze umutima wamubwira ngo ndasenga. akamubwira ngo panda kitanda, ndabwira ndapana kingana ndaomba igiswahili ntazi kirekire. ndabwira ngo wenda cyaje gusenga. umwe amambwira ngo izi siku zote ulikuwa wapi? Jioni nyakuomba. umuganga wari bari ngo ni mungu akongwe. umudogiteri wo muri general yamamubwira ngo mureka asenge, nashaka asenga amasaha 2. yamaheruka undi muganga urufunguzo rwe n'umukinguriro muri kiriya cyumba. narafite ndasenga, naravuze ngo mana nimba Esiteri yarabaye umuvugizi w'abayuda bagiye kurimbuka, akaba umuvugizi akabavugira inzandiko zigashanyurwa, Hamani agapfa mu cyimbo cyabo, agapfa mu cyimbo cy'abayuda, utegure Hamani upfa mu cyimbo cyanjye. njyewe ndacyari mu ivugabutumwa, Imana ishimwe. ndacyari mu ivugabutumwa, sinje kugwa mu mbugita. wibuka abarundi nuhagiye, wibuka abana twakuye amavunja, wibuka imyambaro twahaye abarundi, wibuka ukuntu twabamese, ariko twabamuye abarundi dufite ibyishimo yemwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kuriya korari yacu y'abamama muri umoja abamanyamukristo arayizi ngo ni utukufu. irafatwa nayo twagenda duhonera abafurero mu nkambi n'abarundi. imvura yogwa tugahoma. Imana ishimwe we. ngo mana cya gitaka cyose uyu munsi tubona ingaruka zayo. ariko niba hano baca ku makanisa ngenda barambara bararangiza ndagenda aho banjanye bari bagitera umuti ikinya cyo guhereza umubiri wose. ngo nje guhembukaga ya makuru ya Esiteri gabayo nguma kuvuga ariko Imana igira ubwenge, sinavuga marumburumbu tuga ibintu za Esiteri. Imana ishimwe. n'abakoreraakazi nabo nyine badakijijwe ngo bagomba kumva kuko mbaye mvuga. ngize iminsi 3 mbwira muzehe se tuwonjana hanze ngo kugira numva akabeho ikicuya kuko kimbembeshe. aranjana hanze azana akamatora ndaryama. mu mwanya mbona abagore baje baseka. ikomere cyari ko kimbye numva ntamerewe neza. ese ko muhamuseka nsanga muranzi bakama baseka. abangaba bo nyine bari muzasabwe. iki cyabanejeje ba mama ati mama tuje ngo tubwire amakuru ya Esiteri. avuye he? baransobanuriye kimwagaga mufite amaguru mugenda ku gitanda muzanire Bibiliya. barayizanye. none se ko Bibiliya ari ikinyarwanda muracyumva? ati turacyumva kucyumva. basomeye amakuru ya Esiteri. barafata indaya ariko natwe dusengere dukiswe. Imana ishimwe. uzamuvuga umuti wayo uvamo. ati naho twebwe uzabindi uzukora ibyo uzuvuga ni ukuri. waye mukizwe muzobe ba Esiteri buvira. bambaze ku wa mbere mva mu bitaro ku wundi wa mbere ija kuri demara mwa denayi pirirwa ku wa 2. ku wa 3 mu gitondo kare kare nari nkiryamye umva ko barabwira umuntu ngo karibu za karibu gazirarutana ritime. yego ni ukuri. ngo karibu udafashije hakaba n'undi wambabwira ngo karibu ariko muzi iyo duhaturepeta duhaturamya hano muri nibature uzabiyegereza Imana na Yesu. ndazuka nje kureba wa muntu abaheza karibu usanga naje ndamuzi ndamuhobera ngomere kumuhura naho ngaho gikomere cyama gishanyuka subira mu cyumba ndaribwa ikomere cyashanyutse ibintu byose ducyamo ndakora bigoma. ndavuga nti ibi ngibi byo none nisimusiga ariko ngeraho nama nkomeresha n'izina rya Yesu. njewe kije mu ivugabutumwa ukanzwe nuko indishanyutse inyuzi zishanyutse. umwanya umugabo araje ndamubwira arambwira ati se muhaguruka wihuse toyaye. nahagurutse bukeya ko kujya ndi mu kuja muri dushe sinanagenda muri dushe.
demayi yanjanye muri dushe niwe wampanaguye none niki cyabiteye ndamubwira ngo nahobeye umuntu ndaceceka arambwira ati reka tuzoja kwa muganga ejo tugenda kwa muganga mu gitondo ku wa kane abaganga ngo bandebe bagira ubwoba niki warengeje ntacyo ntarengeje yewe noneho tuvura benshi nimbaga dusubira kubaga ni muri iki gikomere nyine kugira ngo amara tuyatsindagire tubona kandi gaho sone ndarabwiraga nti ni mwebwe ndacagiye impaka ndayarangaye barambwira ati burije subirayo barahambira n'amabande subirayo igitondo kare kare mbwira umugabo tiyo mbere yo kuja ku bitaro nta hantu hano hoba hari igitaramo tuje gutarama imana itubwira amakuru y'ibi bintu karamu kanje karavuga ati hano hagura abantu bazabasenga turagenda none ngenda ameze nka namani ngo yagiye hagira ngo aramubwira ngo se warwaye gute azamupima amapime amenye ukuntu namani yafashwe ngo niko yagiye agahayibwira azi ngo araca mu zuma bikomeye bigenzura imibiri ariko ntiyari azi ko aje muri yorodani naje ngenda nzi ngo ndanashika imana bivuge ngo nuku niko wafashwe reka wa mugore yamaguma mu cumba ko ndaribwa igikomere ko kweguma gusa gashanyuka umwanya wa mugore araza ampagarara hejuru arambwira ngo namakuru impu nimero uko ufite ubwihebe ka mutima wakubwira ngo ugiye gupfa tuze ndapfa kabiri tunapfuye arambwira ngo yaye imana yambwiye ngo nduhaye upfa imana yakubwiye utaransengera noneho imana yambwiye ngo nduhaye upfa ngo ahubwo uracyaje mu ivugabutumwa hari n'imirimo gikora utazi yego yambwiye ibintu nka bitatu ndamubwira ngo none se nuko kose ijambo rigeretseho uracyabagwa uzosubira ubagwe usubira ubagwe usubira ubagwe ariko tugarutse urarangije se dutahe atoye sindarangiza havuze ibintu bitatu umugabo agomba gukora akabisinyira ku rupapuro abagorora ashaka ko kuzana ko kurakara ndamubwira ko ngabi sinya tugende nko kurasinya ngo nzobikora sinya tugende mu gusa tugende umbwira ngo ndi musinya mu rwikura umurasinya nk'abazobikora ndamubwira ngo azasinya mama mbwira ngo nzobakina mama ndamuvuga mu izina nuko icya kabiri ndagisinyira n'icya gatatu turasohoka turarare ndasubira ndabagwa kubera bwa buribwe namaja muri koma kandi bamaze kubaga ubwo namashanyo kubwo yesu wacu namaja muri koma timumbaze ibyakurikiye ariko mbana n'imana mbana n'umutware wanje duhaye abagabo beza bakaba basaza bacu ntibagira umushiha igihe cy'ibibazo mu kwivumburiye hari abagabo bazambara amakamba barangajije ubuzehe imana yamana yahagurukije bamuringa muri zura naringize hafi amezi 2 muri generali utamembe bakora amasengesho imana ivugira amazina yanje mureka ngo mutabare buvira muri generali harimo umurwayi amazina ye nayangaya harimo abayumbe bavuye impande zose n'abavuye mu nkambi z'inyabiheke bari barimo hakabamo karamukazi arababwira ngo ni umugore wa mukuru wanje niwe batumye araza atugende ubwira mugwabo amusohore mu bitaro uje mu bindi bitaro azokira ariko nimumurekera arapfa babimubwira aramubwira ngo si ukuntu turinze isaha uko turinze ngo azokira ntabwo guco cye utagihaye uvuga uwo tureba gusa ku jisho turamujana bukaga akamubwira ngo tudakunda aragenda abwira amarehemu rwakira
abwira na pasiteri wa Juju, abwira n'undi mugabo wacu w'abagorora, n'undi binabo ngo ni Rudodere. Baraza Rwakira aramubwira ati se wa mugabo n'abajuju, nta bindi bintu Imana yakoze uhaya wibuka guhagarariraho. Ati birahari ariko umuntu ko murabona ko ariyo modoka twabona. Baragiye gufata imodoka twayigiyemo n'umugabo n'uwari umuherekeje na shoferi na konvayeri. Ibindi bibanza arabyishura. Ni Bukavu, habaye saa 9 z'urukerera, ya saha y'Imana, ubwenge buragapfa, ndahumura. Indagira arangaye, ntiyasomwe, barasonye irashanyuka, biri ku musozi. Kugira ngo nzoshimire gakuru uru rubuga, kugira ngo amakuru y'Imana Mana we yose baramenye hano. Mana ishimwe. Ubwenge buragaruka, urena nuko abaganga baje, muganga aranje ari umudamu atangira kumpima hayarira, noneho umuntu ukunda hayarira, ariko kamere numva ndarakaye. Uko se ndakaye ndubu nari narashize, sinari umuntu, nari nteye ngubwo. Ubwenge buragarutse, ndebe ukuntu hampima hayarira, numva ndarakaye. Suvuga ngo hampima hayarira biteze ibi. Ariko kuko mwamubwira ngo ndamubaza, ngo amare ndamubwira ngo uzawumva ikinyamurenge, ati cyane. Kubera biremewe ko umuntu avura umuntu ahayarira, niki gihe yagikuruza. Arambwira ko ndaribwa nuko utazokira wageze kure. Iwe ndamubwira ati jewe iravuje umuntu waje mwivuga butumwa simpanza gutindani Bukavu. Ndakubaje ko tuzokira. Ndamubwira ngo mama bakubaze nabi, kandi dore warasomotse, inda haraboze, munsi ko haraboze, tuzokira. Ndamubwira ngo izo nibizaba, ariko jewe ndi mu bagore bakize, uko ndahagaze kutagenda. Araseka ngo mama ngo uko na imani, nkapana imani, uko ndahagaze. Mana ishimwe. Arasubiye anshize mu gakinga, aransubitse, anshiriye abarwazi. Naho nkuru y'umwana isubira inyuma, burya muganga ataraza, nkaza nkora gutya ku kanwa. Umugabo arambaza, ufite inyota? Nti azana amazi gukomera kakinju, nanyoye 3, numva inyota irashize. Nende mu bitaro ndamubwira nti se papa ngabe mperuka kurya ryari? Ayiwa ufite inzara? Ufite inzara. Amabwira wabo ngo umuntu n'ukwiyeza agiye gupfa. Ndi muzima, mfite inzara. Uwo muganga aravuga ngo afite umukate n'icyayi. Azanye umukate mu cyayi, yambaye utuyigo 3. Ngo ndapfa. Nuko mu gitondo kare wa muganga araje arababwira ati hano umunsi bishura $20 ntimuzibona. Bino bajana ishambura y'amafaranga makeya. Ko ndabona urwajije iminsi tuzobivamo. Iyo munsi wa mbere naraye mu cyumba cy'etaje hejuru. Bamaranzamura kuri brancard no mu etaje ya mbere, ariko nukuri ukuvuga ngo mpawe buruse kuryama ahantu heza ganaho. Hasi tekereza ibitanda byo muri Generali Buvira, tekereza naho nari nahetiye, namaza n'umwana uzamutse muri indi shuri, ndavuga ngo indwara isigaye hariya, jewe ngiye hariya gusakuza ndangiza imirimo Imana izokora. Ariko nareba ukuntu umugabo yarushe, akavuga ngo mwana we uzankize, nzitura uyu mugabo ikintu kimwe, uzamukorera ikintu kimwe cyiza. Ndi umugore wabuze urengezwa, kicazwa hasi nkagirwa, kambikwa, nimba yasize atandukije agasanga ntarahindukira. Ariko abakobwa b'abaganga baramwitegereza, baramubwira ngo muzehe we wararushe, uzi ugenda uraririya, tuzaba tumurarana. Kararana b'abakobwa, ariko n'abiriya agira iyerekwa. Agasanga akavuga agasenga,
yaragira ikibiriti yamara akamacana agashusha amazi taza abahaye ashuhiriza mu gitondo gusa akazagenda akabwira umurwaza unusha amata amazi ashushe uhagira umurwayi ayi wewe amazi muri y'amazi ashushe n'imbaraga zabihagira ibibazo byanje timumbaze naje ukuri yaragira akakasi yakoze imirimo ibiri yo gushusha amazi no kogosha abantu imisatsi yereye ku mutwe akamenya ku gakinga narebe ukuntu ayogosha abagore y'abashikazi ukuri kw'Imana amaturika nkabira akamubwira ngo papa ngabire we ese uyu mukasi wawuzanye ari uwo kogosha ate kubera ntibagira akanyabwanwa nawuzanye ari uwo kogosha ubwanwa ariko Imana igipinge nuko je narahawe randevu y'iminsi myinshi yose nyivuga ariko umunsi umwe muri ya minsi umwana aramuhamagara aramubwira ngo umwana yararwaye ari aramuhamagara ngo papa ntiduhaye twiga baratwirukanye ku ishuri araza arambwira ati ndetse n'umwungeri yaragiye ndamubwira ngo uko bimeze genda uje mu butayu nanjye ndasigara hano mu butayu ku gitanda mara ndasubira nibutse Imana ya mihigo nibutse imirimo mikeya ndavuga ngo Mana ko turasengera umurwaza ibyo kuvura niwo wabivura uduheze umurwaza umugabo atahe umukobwa umwe arahari muri umuntu akorwa n'indagiye kumujana ku bitaro ku Ruvunge ari umunyagegera washitse kubarabara baramubwira ngo nyina Nyamahombe ararenze ari i Bukavu ashobora no gupfa nuko bamubwiye mama Nyamahombe yararwaye ageze ahantu ho kuremba titwabimenya n'ineza isa Nyamahombe yatugiriye yamagaruka abwira nyina ati mama singijanye Nyaruhanga ku bitaro Nyaruhanga ni umugore w'abasinga abasinga bamujana batamujana umujana ije ngiye Bukavu ku Rwanda mama Nyamahombe kubitangaza jana umwana ku bitaro uzoja kurwaza mama Nyamahombe nyuma ati ubu nyine ndagiye ahamagara se ise aramubwira ati genda abasinga baramujana nyatayari yabaza adusanga i Bukavu ngo ashika mbaza amakuru ndayamubwira yamubwira uwo munsi numvise indirimbo ivuga ngo tenda miujiza tenda miujiza usiache Mungu saa ipite bila kutenda miujiza usiache Mungu saa ipite bila kutenda miujiza. Warasifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sehe arambwira atajuga kuwa gatatu nzozuka ntaha n'amahoro umurwaza yaje siwe twasengeye ariko ndamubwira nti papa ngabe nzoguherekeza uzomperekeza udahaguruka umutima kurambwira ngo nzoguherekeza azogenda basunika agakinga bageze kuri parikingi bagaruka bagasunika n'amaguru yanje nzoguherekeza Mana shimwe gutora kare kararangije kunsezera ndamubwira ngo aho nyigisha kugenda yewe urankerereza ukereza ariko usige ndagenda yamfata nkamajugumu ejo utaruherutse guhagarara Mana ndiho numva utuguru tugiye nko gukomera nafata kujya kubisiga kumva ko ndajuguma ndamubwira ngo nyururutsa gusa mu gakinga aranyururutsa ngo tugere hasi namubwira ngo mfata ukuboko nimba ufata ukuboko ninde ukugarura ubafata ukuboko dukange satani yamafata ukuboko sinagororokaga nari ntarabaga irya kane igikomere cyari gihambiriye n'ibande kitarasona yamafata kaza ngoruka bukeya tugera kuri parikingi amaze abaganga turahura baramutuka namubwira ngo bihorere abagabo ni isoko yabo bakeneye gusaba amakombo na bakinga bihorere nare ndamubaza nti dore bari abantu benshi aho bicaye mwumvaga ikibazo ugiye kumbaza nkubwire ngo ni bande mbajije umugore w'umushikazi ati bane banayikana pale liko nafanya nini mwana we rekaseke we arambwira ngo bane ni bagonjwa balikuwa kumakesha bari murakeye namubwira umugabo ngwino uhanyucaza numa rugendo
amagenda aranyicaza aragenda namuvuga ngo mana hano hari undi munyamurengekazi uhari wabona ukabona ko ari abashikazi gusa umugore wari uhagarikiye burakeye yamasoma ijambo ryo muri zaburi 121 rivuga ngo nduburira amaso yanje ku misozi namuvuga ngo imana ishimwe imana nduburira amaso yanje ku misozi y'Ubukavu utabarwa kwanje kw'inzara Imana ishimwe amashimwe sana amena amena ni ukuri namaze kumva iryo jambo fata ku ntebe gutya ndahaguruka bama bampungaga nari nteye ubwoba kamufata ku ntebe kajuguma kananirwa guhaguruka ndavuga ngo si ubu ndasubirayo gute mugani w'ababana ariko ndavuga ngo ndasubirayo jenyine namasenga nicaye hano ndavuga ngo mana uteze byo bitera umukwege n'abandi bakorana guhindura gahunda uhindure gahunda yaje ubu nyine ije ku meza banshakishe bampe randevu yo kumbaga nzotaje kamba ngaruka nkikorora ngasubira nkicara ngatera intambwe mpinduka nyine umusazi imbere y'abashikazi naje ko ndega kugenda imana yabikoze simbaye nunamuka ko ndagenda nunamye koko kumwe gufasha igikomeri ukundi gufasha akagongo niko kugiye ko umuntu udafite ubwenge ariko ndabara ibitangaza kamba subira mu mizi y'iziko gasubira ukuntu navyaye ibere bikagenda ngapfusha gasukida ariko kabona arakikiye kaba nzaye muhereza kaba ngiye gusubira kumubona mu maso yanje batanga amena ndataha namataha mpange nandirimba ngo bananduburira amaso yanje ku misozi niyo nari kuko ndirimba ngo shike sanga wa mukobwa w'abandi ntiyamenye iyo nagiye yaherutse gusa mperekeje bambuze kerere yabaye ndamubwira ngo ari gutarama yewe dema uragenda n'amaguru ikaga kinguze tugakure ku musego w'igitanda ukamvuje ku musego w'igitanda ugate handi sinusura kukabona ndamubwira ngo inshuti nzara cumba kwicara iruhande ndakurikirwa hehe ticumba jenyine ndisabira imboga abana bose barampa imboga aracumba nsaba imboga kugira ngiye kumanyura muganga umwe aje akumubwira ukuntu nimba yambonye asanga ndicaye ngo we mama ngo uri kuwa wapi ntari ku makenshi nayo miguru yako nti mama mpaguruka nti muganga tona gisi niko natembeye ngo wewe mugende kayo ti kweli asubuhi tukutana na Yesu amaza arasaka ngo kweli mkutana na Yesu unajua hapana ngo gahunda zahindutse twakuruzi uri kuri gahunda y'ababago none ganturye singe tekana mutsima wawe utamiye ntoyaye ibintu banze ubonana n'abaganga ndagenda kunana n'umuntu mukwegaza ikinyamurenga arambwira ngo ma kuragenda n'amaguru ti kwizera kwa guhagurukije sagenze gute ndamutondera arambwira ndatangaye uri kuri gahunda y'ababago ti ndagenda turatonda tumaze gutonda numva ndarambiwe yewe sinashikirwa nsubirayo shika ndirira ngo mare kurya ubwo baraza ngo muganga arabonetse imvura ndagenda ndavuga ngo mara nimba uruzi uko nari ikibazo cyobo muganga yamabura umwanya ubu nyine muganga amasura kandi atumunda tugende umubwire ngo asubireyo harakeye azoza ejo mu gitondo asubirayo ngaruka mu kindi gitondo ushike turatonda ndashikirwa turagenda turasenga bantera umuti igice cy'epfo ndabagwa yamara yose yamayakura mu nda batereka ku isahani kanareye n'amavuta yaje abo makumbaza ubusa umwanya mutoya amatara aracika mbona bakuye bijya bintu byose ku mazuru no ku maso kibigenze gute se ariko nanje numva umwuka utangiye guheka ariko kuko Imana ari umuhanga ikizayobora
isaha ku kanota ka nyuma umuriro uragaruka, mbona barazambaye ngo batangire kunkoraho ndamiza. Ati kweri imyaka yashize umwanya ubaye muremure. Babaye agasenyaguro k'abantu bitavye Imana. Imana yacu. Ariko Imana inyongerera ibihe byo kubaho. Banteye ikinya cyo guhereza, naje guhembuka, sanga turi babiri muri shambure. Sanga afite isonda kubera iry'iburyo, mfite andi masonda 5. Numva umubiri wanje uraremereye, numva sinzi uko meze. Ndaza muganga, muganga aritaba ngo we mama, ukingana unasema niki cyari cyabaye gituma ntavuga. Araseka. Kurabasha kuvuga niki cyabaye ngo amatara yagira abandi barapfa none kuravuga. Ndamubwira ko ndaje mu ivugabutumwa. ngo umuti wabaye mwinshi bakubaza ingenzi nyinshi, anesthesia yakugiye mu mutwe. Nta anesthesia yangiye mu mutwe, ndi muzima. Wewe nshaka kukubaza ko umubiri waje uremereye niki banyambitse. Arambwira isonda rimwe hano munsi y'ibere, mfite n'andi masonda 5 kandi tugume kwishaganya. Kubera iki? Niba ishaganya amasonda akavamo bazosura kubaga. Namubwira ngo urugenzi ni urwa nyuma kandi ikindi gezosura kubagwa. Ngo kuvuganye agahayo, ndamubwira ngo ngomba kugira agahayo. Umubiri wanje ntabwo ari imbugita. Bwarakeye bansubiza muri chambre, reka mvuge nihuta. Ya chambre banjanyemo, sanga nk'undi mugore uvuye Kinshasa, sanga nk'undi mukobwa w'umubembe uvuye Ibaraka. Wumva imutwaramo kadahuye. Igiswahili gikeya, wa wundi w'Kinshasa n'iringara ryinshi n'ibifaransa byinshi, nta numva we bimwe twari ko tunavuga. Wa mubembe ahubwo ko mpotera igiswahili akacumva. Noneho wa mugore uvuga iringara bakavugana, namara nkabaza bamukobwa ndetse karakubwira gute. Ati karambwira ngo bamubaza ingenzi nyinshi, urugenzi bagiye kumubaga ni urwa 6. Twari dusangiye ikibazo n'uwo mugore nawe yagaza asonoka ashanyuka. Ati none ko ndatekereza ukuntu uzosura kubagwa ngashanyuka kumva gisegihibi. Nama numva ko ijwi rimbwira ngo turirimbe tenda miujiza uyu mugore azojana Imana Kinshasa. Ndaceceka. Niba n'umukobwa aranyita umusazi. Naniwe kwisengera ngo turasengera abandi. Ariko ndavuga ngo nimba ari ijwi ry'Imana ryamvugiyemo rivugire muri uyu rwabo wenyine. Bamarabwira wa mukobwa w'umubembekazi ati wowe wavuga igiswahili, bwira abanyarwanda baze bansengere singasubire kubagwa. Demayi arambwiye, ndamubwiye ndigenda umubwira gihaye ugenda aze yicare hano. Njega naho amabwiriza y'amasonde ubu ndi umukirekazi simbanishaganye. Araje duteye ya ndirimbo turaririmba. Ndamubwira nti mama ugire kwizera kandi ugire agahayo ko kwizera. Wenyine kwizera kwawe kurakubera inkingi uhagararira. Kwizera kwawe kurakubera umuganga utazosura kubagwa gusonoke. Arambwira ngo mama ngo nirenda ku maombi mengi ngo Mungu wa Wanyamulenge ndo siyaona. Ndamubwira ngo Mungu wa Wanyamulenge nimone gasejo nimone sayi uraja muri bloke kera Imana y'Abanyamulenge yagusomye. Imana ishimwe. Araseka. Twasenze mu gitondo dusenga no ku mugoroba, habe ku kindi gitondo baramujana baramubaga. Iminsi ine ngishira arahaguruka nsanga aho nari. Ndarambwira ngo mama ndiho na Mungu w'Abanyamulenge. Asante sana. Ndongeza amabida 2 ko ndumva nkomeye. Arambwira ngo ndi Kinshasa hariho abakire 5 cyangwa 10 ndi mu bakire, ariko ubutunzi bwaje bwashiriye mu bitaro. Uko niho uhagaze iminsi n'ikize ntarasonoka. Ndamubwira ngo uzotaha uje kuvuga amakuru Kinshasa. Nukuri yarataje. Asante.
wa mukobwa w'umubembe arambwira ati mama nanjye gafite ikibazo isha ndimubonye kinyamarura kwe mama ugiye ikibazo noneho kagaruka nkiterura kavuga ngo mana ndimwivuga butumwa nyine n'ukuri we ndamubwira mama we ufite ikihe kibazo arambwira ngo ndimba mama we ngize imyaka 16 nta mwana ngira umugabo waje ni umupasiteri bazamubwira ngo ashake yaranze none ndi mu kubagwa sinavyaye ambwira n'ikindi kintu na kimwe ndamubwira ngo ni ukuri naje ndamubwira ngo naje nari ingumba hewe naje nagize imyaka agira abana ariko ndi nyina w'abana benshi ndiyo ni kweli tumuhamya n'uyu mukobwa aramubwira ngo afite abana benshi afite abana 6 yo arambwira ngo mama ngo naje bizoba ndamubwira ngo urabona ikimenyetso muri iki cyumweru kwizera kwawe kwizera gasese umubazo wo gutera kandi kwizera ntibazo kubaga ngo bakugushiremo kwizera niwe wenyine tukaba turenda gusa ngo tenda miujiza tenda miujiza tenda miujiza amen abagwa iyinga rirashira amayenga birarashira ukwezi yujuje ukwezi abazwe barambwira ngo kuva ndi umukobwa kugeza none icyo bagaza bambaye nakibonye asante turazimana icyubahiro amen amen haleluya 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 nuko wa mwana naho twatandukaniye buke yasonde mwibera imvamwo y'amasonda mvamwo sinasuye gushanyuka ariko igitangaza gikomeye yeme igitondo kimwe ngo ngende muri dushe muganga mpamagaye ngo baje gusuzuma igikomere kujya ngiye muri dushe wa mwana hanyambura ikanju ikinyegera kiratibuka cy'umurimo ngo nkureho ikanju dusanga igikomere kandi cyashanyutse ndamubwira ndetse noneho ikinyegeri icyo gishanyira igikomere uko se ni nk'aho mugeni w'abakecuru badakijijwe ngo umubyeyi w'imfusha azahakurirwa n'umugeri w'isazi ariko satani noneho yihenze sinzosubira kubagwa ndaguhakaniye ndi muri dushe dema yarambwira ngo demayo reka kwifariji kurabona ukuntu wabaye amaraso ko arashururuka n'inkinka babaze ndamubwira ngo we ntugire ikibazo ubwo aya masonda mvuyemo sinzosubira kubagwa arampanaguye agiye azanye indibuzu ndambaye nashyitse ku muganga afite amaraso arambwira ngo niki uri umiye twayaye nawe reba uko nabaye wasubiye gushanyuka niki cyabaye simbizi ahamagaye mu kwegaraje byagenze gute ndamubwira ngo niki nyegeri ndaceceka ariko nkamama ngushinzwe gusa mu izina rya Yesu sinzosubira kuraba bana banyandikira gahunda yihuta genda birige none ejo uzirigwa aho ngaho nyuma y'iminsi 2 zose dusubire tuje muri bloke ndababwira mu izina rya Yesu amaso yanjye atagasubira kwandika muri bloke bamubwira ngo reka impaka uzabagwa Mana nahagurutse umupfurero ngo ni Kajinga araza mu gitondo kare kare arambwira ngo umurimo watondagiye kunda urashanyuka ariko si ikinyegeri ni dayimoni yihinduye ikinyegeri Imana yambwiye ngo igitondo uzovyuka uhaje gusubira muri bloke hazotibuka ikindi kinyegeri muzocice asigaye muzobona imbaraga z'Imana wa munsi nasuraga kuja kubonana na ba dogiteri wa mukobwa nkuye nje gahayigegesera nari mfite amabande reka igikomere cyarajwenze ikinyegeri kiratibuka aragikandagira arampanagura aranyandika turagenda no kwa muganga muganga akuye gahibande gahoro gahoro keraga bateguye imbugita aho ngaho ariko mu mutima ntabwo nari mfite nari rendezvous na Yesu n'ukuri yamasonga kunda harera
harasa naho bamenyaga puderi harumutse byamashira byahanyenya harafatanye. Arambwira ngo we mama uko na madawa niko na Yesu dawa yangu Yesu. Yesu waje. Arambwira ngo we mama kweli tinukuri nta yindi bande gasubira kugushiraho wakize isubirire aho wari uri. Imana ishimwe. Subirayo Imana indindiye mu gitagatano. Hanyuma kuba mu rukerera rw'uwo munsi haza umugore w'umushikazi araza akazahamagara ngo ni amahoro ni amahoro ndabitwa ni amahoro ibyo zina byari ryanje. Abagore b'abashikazi baramubwira ngo we ko musazi nani ni amahoro munyoko nahita ngo ni amahoro yiko hapana jiju. Namubwira ngo nitiko ni amahoro jijina yangu niko mwentundu ngo hapana ngo wenda ni amahoro niko ni amahoro waye ngo Mungu ndoje kukupatia ko ni amahoro kenye n'ukuri ndi ni amahoro yewe kumbwira ndi ni amahoro gute. Arambwira ngo arabanza aratubwira ngo adukoresha ikizami ngo ninde abazanye intwaro hano amaze y'abagore b'abakongomani ariko umushiha w'abarwayi ngo turi kwa muganga tukareta na silaha tukambere yetu. Ndamubwira ngo mama mimi ko na silaha mama ndengeza Bibiliya ndayeza ngiyo intwaro ikomeye. Natekereje gute kuzana Bibiliya ndari naje mu bukwe ndayizana ibi byose byaba ari nziteguye. Arambwira ngo kubera iyo mpamvu niyo nyine Imana yanyeretse uri na amahoro nukuri iyo ntwaro yarakurwaniriye. Yamambwira ngo Imana yangiye ugiye gutaha kandi bazokwishurira ibitaro uzobyishura uzomubona. Aho yeme ndashima Imana yakize ndi mu ideni ry'urupfu kuba n'uyu munsi nomara kubaheza ubwo buhamya ngapfa kandi icyo Imana yavuze nakigezeho. Nageze ku mizi y'iziko nyikoraho ubu ko ndakora ku buzukuru. Imana ishimwe. Ntacyo nshinja Imana ntacyo itakoze. Ndashima Imana rero yakoze ibyo bintu byose. Ibyo byose navuze ndashobora gusubiramo. Ndashimira umutwaro yanjye uri byavuze ngo ndashima umusaraba ndashima yava nziza wariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima Yesu n'Imana ndashima n'umugabo. Imana ishimwe. Ndashima yego ni ukuvuga ngo umurimo nkora ngutorerwaho gatatu kandi nkawutorerwaho bitameze neza ariko nzobivuga undi munsi reka ndekibyo. Ndashima Imana mbaye umwanya wo gutanga ubwo buhamya. Imana yego umugisha abakozi b'Imana badutekereye ibaheza umugisha. Mupfurero yararimbe mu mutare kuko lawija mugabi hembero abyoshi mango mahima. Imana igumugisha. Imana ishimye kubataramye beza igihe ni Kigali Imana izaduha ubugingo. Nukuri. Ndashima Imana kubwira ijoro ry'uyu munsi kubw'iyi tariki. Murakoze cyane Imana ibaheze umugisha. Amen.